drugačiji, da kažem iskren, u nekim stvarima smo, što se kaže, suviše slični, u nekim suviše različiti, pa sad verovatno se to i to privlači, minusi, plusi. Jelena ima izuzetnu želju da napravimo crkveno vjenčanje u Zagrebačkoj katedrali. Ne samo sa Simonom, nego što je začudo čak i sa strane njene majke, što je stvarno bila kao što sam znao, nismo bili u dobrim odnosima, no sad smo stvarno svi super. Evo, Simona odgaja Gabrielu odlično, jednu riječ da reći protiv oca.